Zdravo i dobrodošli natrag. Danas istražujemo 5 jednostavnih trikova koji će vam pomoći da povećate svoju produktivnost kako na poslu, tako i u svakodnevnom životu. U svetu prepunom distrakcija važno je otkriti načine kako da iskoristimo svoje vreme efikasnije. Ako ste često osjećali da vam dani prolaze, a vi ne ostvarujete svoje ciljeve, ovi trikovi su baš ono što vam treba. Uključite ove strategije u svoju rutinu i gledajte kako se vaša produktivnost dramatično poboljšava. Prvi trik koji vam donosim jeste planiranje i prioritizacija. Odvojite nekoliko minuta svakog jutra kako biste kreirali listu zadataka. Ne samo da to pomaže u organizaciji, već i omogućava vam da se fokusirate na najvažnije stvari. Koristite tehnike poput Eisenhowerove matrice da razlikujete šta je stvarno hitno, a šta može da sačeka. U osnovi podelite zadatke na one koji su važni i hitni, važne a ne hitne, hitne ali nevažne, i na kraju one koji nisu ni hitni ni važni. Usred sredite se na prve dve kategorije. Kada najprije rešite bitne zadatke, osjećaj postignuća će vas motivisati da nastavite. Planiranje je ključ za svaki uspeh. Eliminacija distrakcija je drugi ključni trik. U današnje vreme svi smo iskušani da scrollujemo na društvenim mrežama ili provodimo više vremena na telefonu nego što bismo želeli. Istraživanja pokazuju da konstantno proveravanje notifikacija i lutanje po internetu može značajno smanjiti vašu produktivnost. Rješenje? Isključite obavještenja na svom telefonu, zatvorite nepotrebne tabove na pretraživaču i ako je moguće, nađite miran kutak gdje možete raditi. Ako radite od kuće, obavestite ukućane da vas ne ometaju u određenim vremenskim intervalima. Kada se koncentrišete, vaša produktivnost će rasti. Treći trik je Pomodoro tehnika. Radite u intervalima od 25 minuta, nakon čega slede kratke pauze. Ova tehnika, nazvana po kuhinskom tajmeru u obliku paradajza, je jednostavna ali moćna. Nakon 25 minuta intenzivnog rada napravite kratku pauzu od 5 minuta. Ove pauze ne samo da vam pomažu da se opustite, već i da osvežite svoj um. Nakon 4 Pomodoro sesije, odvojite dužu pauzu od 20 do 30 minuta. Ova strategija pomaže da izbegnete umor i održavate visoki nivo fokusa. Delegiranje zadataka je četvrti trik, ne morate sve sami. Prepoznajte zadatke koje možete delegirati kolegama, prijateljima ili čak automatizovati. Ovo oslobađa vaše vreme i energiju za važnije zadatke koji zahtevaju vaše direktno učešće. Efektivno delegiranje zahteva jasno definisanje zadataka i davanje resursa i autoriteta osobi kojoj delegirate. Peti trik je pravljanje pauza i dovoljno sna. Kratke pauze tokom dana su važne za vašu produktivnost. Prošetajte, istegnite se, uradite vežbe disanja, popite kafu ili samo izađite na svež vazduh. Ove pauze vam pomažu da se oslobodite stresa i vratite energiju. Također ne zaboravite na dovoljno sna. San je kritičan za kognitivne funkcije i produktivnost. Idite na spavanje i budite se u isto vrijeme svaki dan kako biste regulisali svoj cirkadijalni ritam. Dakle, da ponovimo. Planiranje i prioritizacija, eliminacija distrakcija, Pomodoro tehnika, delegiranje zadataka i pauze san. Ovo su trikovi koji će vam pomoći da maksimizirate svoju produktivnost. Uključite ih u svoju svakodnevnu rutinu i vidjet ćete pozitivne rezultate. Ako vam se svideo ovaj video, ostavite like, podelite ga i pretplatite se na kanal Mentor za još korisnih savjeta. U komentarima mi recite koji od ovih trikova ćete isprobati. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem videu.